tunapomkaribisha Kate Jijo. Pigeni makofi anapokuja. Piga makofi mpaka afike. Makofi mpaka afike. Thank you very much Kate Jijo. Ile kijana, si unajua mzee wake ni begi. So hadi vitu zikipotea shule. Mzee wake ni? Ngo. ni deki. Tukiwa hapo class 4. Mzae na mkoro asubuhi wamedhigidhana hivi. Ikafikia ina mzae na mkoro wakadhigidhana hivi kidogo kidogo. Unajua saa si tukua tumelala tunasikia nduru. Digidigi. Mnaamka mnapata huku mambo ni mbaya. Okay, babangu ni wale watu wangekuja hapa apige scene. Scene kama gani sasa? Ni scene. Aipite na vitu. Anakuja anapita na vitu na mkileta mbaya pia nyinyi mtaumia. Anawachapa. Inakuwa konga na bunde. Apite hapa chini. Hapa kwa Wanjiro tena afanye scene. Alafu kesho apitie kuconfirm. kama kuna mtu analeta ujuaji. Shosha ananiuliza leo ule ni nani? Sasa huyo akaona juu sasa nimekataa shule, akaniambia tuingie kazi. Sasa zile mahardcore, unajua hizo mahardcore. Utokule kwa shimo kwa chini, kupandisha. Sasa kupandisha buda hiyo job nishaifanya. Ubda alikuwa na mshipa kwa mkono hivi. Hadi nilikuwa na imagine akiweza shika tu madhe hivi, kani slack. Wacha tu. Nikiwa peke yangu sasa ndio najibamba. Niko starehe. Mbaya sana. Alafu hiyo ngoma unanyonga kanugu. Ndio ni ukweli. Ni kweli tu. Ni tunaongea ukweli. Tuongee tu. Kitu ikaniongezea zaidi. Nikakuja hiyo street tu bado nikapata na madam fulani. Kaniambia atanisaidia. Si mimi nikakubali juu sina option. Kuniambia atanisaidia madam. Kumbe madam alikuwa wale madam wa kutumia kijana unaingia kwa home. Wiki ya kwanza yeye ni fiti sana. Yeye anakuita kijana yake nini. Yeye ni fiti sana. But the next day ile masa unamuka utampata ako venye alizaliwa tu. Na imagine mtu umeisha ukiita mamu. Unamuitaga mamu, anakupikia breakfast nini. Ino ni tabarira ya Thingira wa Ndura wa Ruigi na Kate Jijo official. Na ni tukumunyita ugeni umuthenya ungi wa kana tondu tukoragwo haria handu hegwetwo Coffee Plaza thĩinĩ wa barabara ya Helslasi Avenue kurigania na Kahawa House. Na no kuo kanitha ukoragwo. Na niko kanitha niko tuhoyagira niko twitanaga niko kigongona kia Ngai kiri. Na niho tugacitagira Ngai. No muthenya wa umuthi tuguka gucokia ciuriria ciothe mukoragwo mugituria na tuke tumucokerie maundu maria mari murituhagira muno na progress iria tukoretwo twinayo na nituretikia ati nitukurathimwo hamwe na inyuĩ. Ungikorwo wina kiuria o giothe ndugetigire guturia. Ino ni tabarira ya ciuria nigetha tukamucokeria na nikio itagwo Thingira wa Ndura wa Ruigi. Na tabarira ino turugamirirwo ni Besma Peniel Cooperative Society. Na nikuo tuigithagia mbeca ni kundu kwega kwa kurehe mbeca ciaku ugakomberwo mbeca na ukarathimwo nigetha biashara yaku igakura. Ni twamunyita ugeni nigetha tutwarane hamwe na inyuĩ. Karibuni sana. Karibuni sana. Turagire na sacco etagwo Bethel Peniel Cooperative Savings and Housing Society. Ni muiganetie gitumi na ru kuma ria tuteterie nawe already the membership is over 1000. Wow. Na o member araruta shilingi 1,000 to become a member. Giri 1,000 to become a member. Na ni tura launch in the next 1 month ni tugukorwo tuki launch na twa launch to become a member ugukorwo kiriha 20. Oro haha ri niho uri saveaga na waruta 1,000 ri
ni okuruta mbeca ingĩ ciĩtagwo cia nominal shares. Nominal shares ni ũgũtuĩka rĩu ni ũrĩrĩaga dividends every end of the year. Twĩna mĩgũnda tũgũrĩte, we have over 500 acres. Wow. Nĩtũranjia projects cia housing, nĩtũranjia projects cia investment cia mawĩra. Anake arĩa marahonokeire gũkũ othe nĩtũrama enroll na nĩ marĩ save ciringi 300 o mũthenya o mũthenya o mũthenya nĩgetha tũhote kũmaigĩra biacara, tuge na entrepreneurship. Nĩtũrĩ na gũtuma, kambuni cia gũtuma nguo. You invest in it, mbeca ciaku ciathiĩ kũu, you invest in it. Nĩtũrĩ na kambuni cia gũthondeka furniture, nĩtũrĩ na kambuni cia ũrĩmi. Tũrakomborire mũgũnda eka 1,000 Mau Narok kũrĩa tũkũrĩma waru. O kũu nĩkuo kũrakongwo down thaa ici. Waru ĩyo ndĩriumaga kũu ĩ waru, ĩriumaga kũu ĩ karatathi-inĩ ĩgĩtwo crips. Wow. Ĩrĩhandagwo ĩ waru no ĩriumaga kũu ĩ crips from the same farm. Anake arĩa othe megũkorwo makĩhonoka nĩo marĩcokaga kwendia gũkũ street-inĩ. Nĩtũranjĩrĩirie ũhoro wa gũthondeka ice cream, nĩtũranjĩrĩirie ũhoro wa gũthondeka smoky na indo icio ciothe nĩ ũndũ wa anake arĩa marahonokire tumatuĩke empowered, but maratuĩka empowered nĩ Besma Peniel Cooperative Society. Tatuĩria atĩrĩrĩ mwarimũ, tondũ nĩ ũkoretwo na andũ aya. Yes, please. What are some of the experiences iria ũiguĩte magĩkũhe? Maũndũ no ta mau. Kwĩna maybe divorce and separation at home. Mwana ũyũ agakorwo the parents have a problem and they magakinya handũ makona atĩrĩrĩ, anga nĩ niĩ ndehete thĩna ũyũ between my father and my mom. Gũkorwo na na thĩna ta ũyũ because maybe if I was not there, maybe my father would be somewhere else and my mom would be somewhere else. We would not have this problem. And I think I am the one who has brought what? This problem. Na kwĩna mwana ũmwe arĩrire mũno. Mami wake mũria atĩrĩrĩ, nĩkĩ ũrarĩra ũguo? Ĩhĩ mami, tondũ rĩrĩa mwatiganire na baba rĩ, nĩ twarĩ na mbeca. But rĩu rĩ, nĩ ũrateseka nĩ ũndũ wakwa. Ũyete maroni nĩ ũndũ wakwa, ũgathomithia. And now you are paying loans when my father is around there nĩ ũndũ wakwa. Then I was the problem. Mwana ũcio akĩambĩria wete manga. You know, with kio. Anaenda anang'oa kio, anaanza kufanya nini? Kujikata, asikia ako fulfilled. Aone kama hiyo guilty anatesa mama yake kwa sababu anakaa na yeye. Kama mama yake ataona ako fulfilled, akijikata atatoshane aone si kwa ubaya. Naona sasa anaona yeye ndio shida. Kwa hivyo mtoto anafanya mambo makubwa hata zaidi and I feel guilty, ni kama mama yake anateseka juu yake. Tareke tuigue experience ĩmwe tu, maybe one or two people. Yes. Tuigua atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩa gũtindĩkĩrĩirie okorwo nĩ gũthiĩ gũtunya andũ rĩ, nĩkĩ gĩa gũtindĩkĩrĩirie gũthiĩ? Was there a problem? Nĩkĩ aciari aku rĩ, were they there? Nĩ makũheire advice? We have uncles, we have aunties. Tareke tuigue no ngorwo nĩ experience ĩmwe tu kana igĩrĩ, tucoke tuigue experience ya aciari aitũ arĩa marĩ a tene. Tiga rĩu ithuĩ twĩ gũkũ tũrĩ aciari a thaa ici arĩa marĩ a tene. Maybe tuigue an experience or two. Mimi nikitoka kwetu ni juu ya mama yangu. Na si ati ni kitu nilifanya kwetu mbaya. Mama yangu aliniwacha niko na miezi 7, akaniwachia soso yangu. Sasa soso yangu akanilea kafikisha miaka 10. Shosho akakufa. Sasa soso kukufa, mama yangu mahali anaolewa mahali ingine, kule nikienda ninafukuzwa kwa baba ule mwingine kule mama anaolewa. Haya, mimi huku nyumbani ninafukuzwa ni baba yangu kule ninajulikana mimi si wa huko si wa huko. Sasa mimi nilikuwa ninaruhusiwa hivi. Mimi niyo niliteremka Murang'a town. Sasa nikasurvive huko kama sokora huko. Nikaona sasa sina wasasi na sina baba. Kuna wakati unatamaningi, I wish ningekuwa na mamangu angenilea, babangu. Yes, nilikuwa ninafikiria na mama yangu alikuwa akona baba yangu. Nilikuwa ninafikiria sana ama baba yangu ama alikuwa na mama yangu. Hii maneno ninapata si ila nitatakuwa ninapata.
Sasa no, juu mimi ninaona saa hii nikaona ni wazazi walikuwa wananiruhusia hii maneno ya kufuta gamu na madawa na kutoka nyumbani. So hiyo ni gap ya mzazi. Tupate mtu mwingine maybe. For me, we have grown up with my sister. Alimaliza form 4. But shosho ni amekuwa kitulea since tuliachwa na mamangu nikuwa nursery school. Then wakarudiana. Akaenda ama alienda alafu akarudi tena wakarudiana na mzai. Then tukiwa hapo class 4. Mzai na mkoro asubuhi wamedhigidhana hivi. Ikafikia ina mzai na mkoro wakadhigidhana hivi kidogo kidogo. Unajua saa si tukuwa tumelala tunasikia nduru. Mnaamka mnapata huku mambo ni mbaya. So venye walisumbuana hivyo they ended up in a court. So divorce, babangu na mamu waliachiana kwa court. So I was the first born. Saa pale kudecide, judge alituambia nyinyi kama watoto, nyinyi ndio mtaamua side yenye mtaenda. Mwenye ataamua kufollow mamake, aende na mamake. Mwenye atasikia atakaa na babake ni sawa. Sa I was the first one to be asked. Mimi unajua tu obvious ndianguka side ya mzai. Ukayenu. Na yeye sister yangu amenimiwa jina ya shosh. So sisi na sister yangu tukabaki pande ya mzai. But kuna aka sister kingine ketu kalikuwa lastborn. Kale kamenemiwa mama ya mama yako. Sasa yeye akaenda na mkoro. So venye tulienda sasa kwa mzai, babangu alikuwa ni mtu wa kufanya scene. Unapata watu wenye wanakujanga kama ni hapa. Atafanya kitu. Apite hapa mbele afanye ingine, alafu kesho apitie kuconfirm kama kuna kitu mnaweza fanya. Sawa? Hebu rudia tena hapo, hiyo ni tamu. Okay, babangu ni wale watu wakikuja hapa apige scene. Scene kama gani sasa? Ni scene. Aipite na vitu. Anakuja anapita na vitu na mkileta mbaya pia nyinyi mtaumia. Anawachapa. Inakuwa konga na bunde. Apite hapa chini. Hapa kwa Wanjiro tena afanye scene. Alafu kesho apitie kuconfirm. kama kuna mtu analeta ujuaji. Kama kuna mtu amejua. Sa ilifikanga ina point nikiwa class 6. Babangu akafanya scene na ilikuwa ni scene kubwa. Of which alienda exile. Kwenda exile saa hadi mimi kuenda shule. Yaani kuna ile watoto wengine washinda ile kijana. Si unajua mzee wake ni dhegi. So hadi vitu zikipotea shule. Mzee wake ni ngo ni deki. Unapata kuna vitu zinapotea class. Unapata mkiambiwa muandike karatasi, muandikane, unapata most of the papers jina yako ndo inaapia. Unaona? Sasa hiyo maybe ulikuwa itakuwa stigmatization. Sasa wewe labda ulikuwa huko nje mnacheza na wengine, ukirudi unapata unaitwa na head teacher, class teacher. Unakuja kuambiwa vitu za wenyewe zikipotea inasemekana wewe ndo unachukua. Wewe ndio unachukuanga. Ile story ya Buddha. So mimi nilifika pahali sasa ikaanza kunisrap. Hadi nikienda kijani naona nafaa niambie shosh venye kunaenda shule, lakini juu ni mzee ama boy child wacha tu mimi nisimame na ngori zangu. Ikaenda kafikia nimeingia sasa form. Sasa hapo ndo kitanzi ilianza. Hapo ndo niliface sasa life kimwano, yani sijui hadi venye nilimaliza form 4 juu. Nilienda 7 high schools for 4 years. 7 high schools for 4 years. For 4 years. Mimi nimesoma shule. Sasa si uko na akili mingi sana? Si uko na akili mingi sana? Shule 7 high schools. Unafukuzwa ama unafanywa nini? Okay, the first school yenye nilianza ilikuwa day school. Hiyo shule tuka make love na dem frani. Sa huyo dem ni alifanya hadi nifukuzwe hiyo shule. Kufukuzwa nikapelekwa in a private school. There was my aunt mwenye alikuwa anasimamia na fees. Kwenda ile private school, kwa admission nikaambiwa na mwenye hiyo shule,
unaenda form 2 lakini wenye wamerudi shule saa hii ni prefects, other student will be arriving sijui after week yenye inakuja. Kuenda class mimi nikapata iko na watu 4. So I was the student wa 5. Na goja student wengine hawakuji. Wiki ikaisha, mwezi ikaisha, tamu. Nikaenda nyumbani. Nikaulizwa shule iko aje? Shule iko sawa hadi tuko student wa 5. Ati wa 5 na shule mzima tuko 85. So pale kwa ile shule unapata mwalimu ni mtu kama huyo alimaliza form 4. Tuseme chemistry alipata A. Mwingine naye Mao alipata B+. Sasa hao ndo wanakuja wanapewa kazi wapi? Na unasikia ni secondary school. So ukiangalia mtu kama huyo akikwambia ufanye pano. Unaona huyo anakupima. Anakubeba ujinga. Anakubeba ana. So mimi naangalianga naona isipokuwa ni ile divorce ya mamangu na babangu, some things. Juu kitu kama suspension, hiyo kuchoma shule, mimi ni wale watu wa kufanya kitu, wewe uko hapo unashtuka, mimi si yuko. Sasa ikafikanga pahali nimeenda home, shosha ananiuliza leo ule ndio nagi. Uko dogo to sine. Mwambia hapana. Siwezi. Na niwashi ni ready kuru. Yeah, I did it. Hiyo si fichangi nilichoma. So hii divorce hapo hivyo kwa divorce nilikuwa napata tuseme time ya visiting. Unaona kama best yangu babake amekuja na gari, wako na mamake, sister zake wamekuja pale. Yaani wanaenda grao, wanashare hiyo time pamoja. Lakini mimi sasa majakura manini mimi visiting labda saa kutumwe kuna kijana tulikuwa tunasoma naye hapo hivyo nyumbani. Mamake ni anatumwa sometimes anapewa doma za kuchemsha, kamia naletewa pale. So mimi tukifunga siku ya kurudi nilikuwa narudi na gunia mpya. Ati gunia mpya? Yeah. Ya nini? Ya biashara. Biashara gani? Nenda kwa bakery on Friday jioni, juu saa to atakuwa tunapewa mkate shule. Na sneak naenda pale kwa bakery, nachukua mandazi pako sinauzwa 40 na iko na mandazi 12. So hii nyingine ya June faida. So mimi siku ya visiting hata mkose kukuja. Uko sawa. Mimi niko sawa. Lakini mimi ni watu unataka nini? Nataka mzinga. Unamsnikia. Unataka do ngapi? Yaani piga ataka ni punch minute Nitaenda. Mbio mbaya. Within a few uko na mzinga yako hapo unajibamba na uko shule. So do you feel lonely sometimes? Ukiwa mwanaume una feelingi tu una miss either mamako ama babako wakuwe pamoja? I don't miss. What? Do you miss to have a wife? No. Oh Why? God. For what? Huna hata girlfriend? Sasa ako. Ako. But najuanga ananipenda akinipigia simu ama nione text. Juu mimi naweza mtext anigree. So sometimes nasikianga unaona kukosa parental ile love ya wazazi. Mimi kwangu huni affect in a big way. Juu yes demo anaweza kuja na nimuapproach vizuri sana. Na useme acha nijitoe kijana yenyewe ameangukia kidogo unasikia baba kwenda. Yaani hivyo. Mimi hiyo mapenzi yani ushai one day feelings ikakupata tu uko mawazo zako peke yako, labda umevuta mabangi zako ama umekunywa madawa zako, umekunywa mapombe zako, umekaa tu hivyo. Unaona unaweza kuwa gay? In fact vitu unataja nimesoma nazo. So sitaki kusema there is this person wa area ya kwetu, he's a gay. Na ni mzee, hata I think ni mzee kukuliko. So he involves some of the boys nini. Alafu sasa kuna hao watu hiyo. Yeye ulala na watoto hawa. Lakini bado kuna hao watu wanakuwa na hiyo association yao ya magi. Anaweza muinvite akuje, wewe unashindwa ni usiku, lakini angoko na nyumba 2 lakini mmoja ndo anatumia, wanalala pamoja wanaume 2. Another one there is my uncle aliua mtu.
So mimi kuua na kuwa gay ni kitu umeona. Hiyo ni kitu nimeona na siwezi, yani ni kitu haiwezi niingia. For me I better smoke, stay high, alafu nikuwe tu pale nimetulia. Yeah. Thank you. Mpige upande wangu nilikuwa na mama na alikuwa hard working, akaolewa na mzee wa kwanza. Sasa hiyo time nilikuwa class 5. Kuolewa madhe sile tu furugu za home. Huyu mzee alikuwa anatumia pombe nini but marafiki wa mom sasa juu ile ghetto tulikuwa tunakaa obvious kwa ploti kuna watu 2 3 wanaenda pombe nini mashereza. Sasa mom akaingiana akashikana na mama mmoja, namkumbuka jina alikuwa anaitwa Shiko. Akaonesha mom stories za kukata chang'aa 30 50 nini. Mama akaingilia hiyo form, wakaachana na mzee wa kwanza. Sasa hiyo nilikuwa mdogo. Mzee wa pili akaolewa na Kuru. Na sasa huyo mzee wa pili alikuwa nikumbuka alikuwa mpishi. Kwa mpishi akanisomesha poa, akanilea poa. Hiyo time sikuwa najua mzee nani, namuita tu dad lakini sikuwa ijua. Sasa ile ilifika time yenye inabidi nitairi na ako na mzee wa 3. Sasa nikakuta mom, in fact hata nilikuwa nimehepa home juu mzee wa 3 na nashangaa huyo mzee namuita dad. Huyo mwingine alikuwa namuita dad akahepa mom. Sasa nani ndio nani? Nikauliza mom before niende chondoni, nataka nijue kitu moja, buda ako wapi? Akaniambia buda alidedi kwa highway nikiwa kwa umbi yake before niboniwe. Sasa na alikuwa Mganda, akanipea mpaka jina wazi. Nikajua sawa. Iliniuma but sasa juu ni mzazi singemuonyesha hizo, na tena najua vitu anapitia. Nikaenda chondoni, nikatoka, alinisimama na mimi au wengine wote wakaenda. Mzee wa kwanza alipoteanga, wa pili. Sasa wa 3 nimetoka chondoni, alikuwa ananiona nakula poa na alikuwa anafanya kwari. Sasa huyo akaona juu sasa nimekataa shule, akaniambia tuingie kazi. Sasa zile mahardco, unajua hizo mahardco utakule kwa shimo kwa chini kupandisha. Sasa kupandisha buda hiyo job nishaifanya. Ubda alikuwa na mshipa kwa mkono hivi. Hadi nilikuwa na imagine akiweza shika tu madhe hivi kani slack. Wacha tu mama, wacha nisimame. Oi child na mama. Yaani alikuwa analilia mama yake. Anaona Enyewe hata ukiangalia mtu tu na unaona hata penye umejieka mpaka unahurumia mama yako tu. Namhurumia tu. Nikaingilia kazi siku ya kwanza ya pili. Yeye alikuwa anafanya kazi hata anapata 15,200 kwa siku. Mom naye ni mtu kusave. Yenyewe anajua kusave. Tunang'ara poa, buda na ng'ara nini, nyumba nanua TV hapo nini. But ilifika time sijui nini ilichapa stress mama. Akaingilia pombe. Na ile obvious mama akiingilia pombe eri hata mzee alewe, lakini mama nyumba inaendaga chini. Hata kama ulikuwa na boma, hadi kama ulikuwa na maploti zote zitenda chini. Mama akaingilia pombe, akalewa. Kidogo niko job nasikia kuja. Nini kuja? Kaniambia fanya hivi, enda Eldoret. Na imagine nimekuwa jobs jalipwa. Sasa mama ameniambia niende, sikuwa jua reason. Hiyo time sasa mzae ako na base yake, lakini hiyo time ako na client, akanipeana kwa msee. Sasa mimi najua ako kwari, lakini kumbe hakuwa kwari, wanazushana na mama. Sijui nini ilikuwa shida. Mama akaniambia fanya hivi, wewe kuna saving enda Eldoret. Mimi nikasema mama fanya hivi, mimi naenda Eldoret, lakini by kesho uko umefika. Akanipea do kila kitu nini. Akaniambia enda chukua nyumba, ningoje nafika, na nikifika ama nisipofika wewe piga mimi nimeenda. Lakini kwa njia nilikuwa na shuku sana. Nashuku eri hata nisingeenda.
Nikafika Eldoret nikatulia. Kitu ya kwanza nilifanya, hiyo pombe madhe alikuwa anakunywa sasa, mimi nikaiendea, nikapiga ya so, nikaendea bangi, nikapiga ya so kwa mori fulani alikuwa anaitwa Kapi. Sasa huyo jamaa alikuwa anauza bangi, anakuja anauza stuff, inaitwa stuff, nyinyi mnaita heroin. Ya kusema si cocaine, heroin. Cocaine buda kushikwa nayo. Utasema. Mam, nikakosa kumsikia siku ya kwanza, ya pili kidogo nikapigwa simu na the same person no mzae. Kaniambia fanya hivi kijana, uko wapi? Nikamwambia mali niko mbali. Sikumwambia niko wapi, niko mbali. Nikamuuliza na mama anakuja ako njia? Ako njiani. Nikashuku. Sawa, acha tungoje. Akanitumia 2,000. Kaniambia akifika wewe mtajipanga. Nikangoja madhe wiki ya kwanza sikumuona, ya pili sikumuona. Nikakuwa yenye sina roho hata ya kukaa Eldoret. Kurudi huyo jamaa amehama. Kazi alikuwa anafanya ameacha. Madhe sijaimuona, sijui ako wapi. Ni mama ni mwenye niko naye. Sijui sister yangu, sijui nani, sina ndugu, sina nini. Ushaika hivi stage ukaamua tu usimame kwa lori hivi pita tu na wewe hata ujisahau. Unajua eri ugongo na gari jule ni kifo ya once, utazima tu chini na ujisahau. Mimi nikasema acha nivumilie. Mama fulani akanipata akaniuliza nini mbaya, nikamwambia mama, mali yako sijui mali anakula, sijui chocho. Ni mtu wa pombe. Akaniambia labda amelewa mahali zimemshika kwa starehe za kwake. Nikabelieve. Nikarudi Eldoret. Life ikanichapa wiki hiyo mwezi sasa imeisha. Nikashikwa na stress, mam nini. Si nikaingilia sasa. Ile don nilikuwa nimepewa imeisha, nimetumia madrugs kujituliza kichwa lakini bado. Nikaingia hiyo stuff. Nikapiga, lakini siku ya kwanza nilipiga nilala the whole day. 24 good hours. Nilipiga saa 9, nilijisikia kesho yake saa 9. Sasa mwisho madhe sikumsikia. Sikujua mali yako, sikujua chochote. Ule buda singemfuatilia juu sikuwa najua kwao. Ni mtu tu tumepatana, nikamwambia huyu ni dad. Naona? Na ndio nimetoka Chomboni. Mpaka wa leo hujui madhe yako wapi? Sijawahi jua. Sasa mimi kitu tu inauma sana na kitu naweza kwa hiyo point nasema yenyewe si boy child tunapitia juu sasa life ya kama mimi boy child mimi upenda mom sana. Unaona? Na kupenda mom sana venye niliachwa na mom niliingilia vitu mingi, hata si drugs peke yake. Magei nini sikuingilia gay. Sasa mimi nilikosa mtu wa kulove kama mom. Sasa nikachukia magaldem. Unaona madem nikawachukia kabisa. Wanaume sasa mtu kuita mtu dad nikachukia. Nikaingilia kitu inaitwa masturbation. Unaona? Nisifichi, si ni ukweli tuko church. Yenyewe ni ukweli wangu. Hiyo sasa mimi hiyo time nikikaa hivi. Unaona ile feel ununua kaga ukikaa na msichana. Sasa mimi nikikaa na msichana sisikii kitu. Nikiwa peke yangu sasa ndio najibamba. Niko starehe. Mbaya sana. Na nyonga nini? Inaitwa nyonga. Alafu hiyo ngoma na nyonga kanugu. Ndio, ni ukweli. Ni kweli tu. Ni tunaongea ukweli. Tuongee tu. Kitu ikaniongezea zaidi. Nikakuja hiyo street tu bado nikapata na madam fulani. Kaniambia atanisaidia. Mimi nikakubali juu sina option. Kuniambia atanisaidia madam. Kumbe madam alikuwa wale madam wa kutumia kijana unaingia kwa home. Wiki ya kwanza yeye ni fiti sana. Yeye anakuita kijana yake nini. Yeye ni fiti sana. But the next day ile masaa unamuka utampata ako venye alizaliwa tu. Na imagine mtu umeisha ukiita mom. Unamuitaga mom, anakupikia breakfast nini.
Nikakumbuka life yenye nilikuwa na mother yangu. Sio na yenye niko nayo hapa. Wakati ulimkuta akiwa Noi. Sasa ulifanya nini? Nilijitoa in fact. Nikamwacha. Mwacha akiwa sasa uchi. Hukufanya anything. Sikufanya anything. Sasa hiyo picha. But ile picha sasa ndio huyu. Ameiplant kwa kichwa wangu na mimi nilikuwa mdogo. Sasa na venye alikuwa najua most of the times anaeka zile movies za watu wazimu hadi yenyewe inaonesha under 18. So unaona hizo movie plus ile picha ameniekea. Wewe tamuthurire utodoe muthurire we fafari. Nwaigua thoni, waigua rĩrĩa ciana icio cikiaria. Ngaigua thoni mũno. Tondũ thani ona kodi ndiĩkĩte ũguo. Majirani makwa nĩndĩcionaga. Koguo nĩ thoni kũrĩ ithuĩ aciari na tũhotie kũrepent. Ta aciari twagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa rĩu? Kũrepent. Kũmahoya ũheri ithuĩ aciari. Ũguo tũthondeke gĩkĩũngano gĩa aciari na ciana ici tũheranĩre. Tomaheri ithuĩ aciari tũhote kũhera ciana icio nĩgetha ciigue nĩ twaci welcome. Thank you. Mũhũrĩre makobi. Rĩu tũcoke haha. Nĩ kĩũndũ kĩritũ mũno no ti kĩritũ he Ngai. Tondũ ũngĩrora mothiũ maya me haha. Ciana ici irabatara tu o wendo. Just love. Aingĩ mathiĩte magakorwo mena ruo nĩ ũndũ wa kwaga wendo wa mũciari. Na niĩ ngeciria atĩrĩrĩ. Ona na ndiũ kana mwarimũ nĩ egũ-support. Ciana ici rĩ ingĩkorwo cina aciari rĩ, aciari nĩo marabatara counseling nene gũkĩra ciana ici. Yes. Aciari. Na ndeciria haha nĩ atĩrĩrĩ. Thĩ mũtirĩ na aciari. Arĩa mena aciari. Thĩ matirĩ mũciĩ. Tũngĩmahũrĩra thimũ no moke. Bas. Kana rĩrĩ inyuĩ enyewe rĩ no mũhote gũtũrehera aciari anyu. Matingĩmwĩtĩkia. Tondũ moĩ nĩ mĩkora, moĩ nĩ ndawa, moĩ nĩ andũ a bangi. Rĩu rĩ ũrĩa tũgwĩka ta kanitha rĩ. Ũrĩa tũgwĩka ta kanitha rĩ. Tũkũhũrĩra aciari acio thimũ tũmete. Ciana ici ciothe ci gũkũ. Na ciana ici ciũke gũkũ. Na aciari maikare mwena ũyũ, ciana cikare mwena ũyũ. Wanyita? Na thuri na aya makorwo gũkũ. Tũrĩrĩre Ngai. Twarĩrie ciana, twarĩrie athuri, tũcoke tũrĩrĩre Ngai. Tũcoke tũrute igongona rĩa kũ-dedicate ciana ici na gũcinyitithania. Na aciari. Yes. Ukwendaga kuga atĩa? Ũndũ ũcio wauga nĩguo ngwendaga kuga. Makobi nĩ mekũmenwo kana matikũmenwo. Andũ aya nĩ marabatara kĩrathimo kĩa baba wao. Nĩ marabatara kĩrathimo kĩa mami wao. Nĩgetha mĩrango ya mũtũrĩre wao ĩhingũke. Ũguo kĩrĩa tũgwĩka nĩ atĩ as a church nĩ tũkũrũgamĩrĩra ngarama ĩyo. To make sure mũciari wa ũyũ nĩoka na mwanake ũyũ nĩoka. Moke haha. Tũgĩe na igongona rĩmwe. Tũrute sacrifice. Na mũndũ wothe ũkwenda gũ-participate harĩ haha. Tũrute sacrifice. Twĩte Ngai. Athuri aya moke maturie maru mahere. Ciana ici nĩcio citurie maru cihere. Tucoke tumanyitithanie maheranire. Tukomba kuherera Ngai macoke maheranire. Meheranire naho hage na ndungata ya Ngai yuke imohore icoke imahe kirathimo kia matu-ini. Hallelujah. Yesu kwenda kuwete. Ngwenda kuga ũguo tondu na ngwenda guthoma Jesu nĩ igongona arutĩirwo nĩ aciari ake. Nĩ ũrĩa mũtuire nyũmba. Tathoma hau. Ũngĩthoma ũrĩa 24 rĩ maandĩko marauga ningĩ nĩ mathiaga kũrutĩra Ngai igongona rĩa ndirahũgĩ igĩrĩ na tũtutura twĩrĩ kũringana na watho wa Mwathani. Kũringana watho wa kahĩĩ he igongona arutagĩrwo. Kũringana na watho wa Mwathani mwana wa kahĩĩ harĩ igongona arutagĩrwo. Jesu nĩ athire process ya mwana wa kahĩĩ kũrutĩrwo igongona. Ona kũrua nĩ aruire mwana wa kahĩĩ kũringana na mũtugo wa kwao. Na nĩgetha andũ aya mohorerwo njĩra na mahingũrĩrwo njĩra ciao nĩ marabatara o kĩrathimo kĩa mũciari. The parents will still need to speak something. Aya nĩ athamaki. Na nĩ marathi kũnene aya. Haha hena mũmbunge. Yes. Haha hena businessman wagĩrĩirwo gũkorwo America. Haha hena mũndũ wagĩrĩirwo gũkorwo Turkey. Haha harĩ mũndũ wagĩrĩirwo gũkorwo na business mogul. Ici nĩ itonga ci haha. Koratha kana mũndũ ũrakũnyitĩra kĩoro na nĩ akĩhithĩte arĩa angĩ matigakĩone. That is being innovative bwana. Okay, number 2 ta kanitha he ũndũ tũkũbatara gwĩka which will be a game changer.
tondu uguo tuona hena mathina ma kwaga kuigirĩrĩki ũreri-inĩ ndĩ mũciari ngaga kũmenya ũigĩrĩri wako harĩ kũrera ciana rĩu kanitha he ũndũ tũngĩka from now atĩ tũgĩage na mahinda maingĩ tũgetaga aciari hamwe kama kĩndũ gĩtagwo parenting seminar ũhoro wa ũreri tondu ona aciari arĩa mararĩho nĩ egega generation ya aciari arĩa meho unless something is done ciarire nacio mekurera thinorokira riri twerwo atiriri ni mwarimu mwarimu uyu urahota ku recruit murutwo akamuhe ndawa akamutua murume akamutua muka ari angiri ni tondu ona kiari ona gathina ari nako ukamumete thutha ndungiheana kiri utari uraheana ukiria wina kio you can only get what you have. Thank you very much. Twina wira na ti wira munini no ni tugutoria Nitutoretie. Amen. Kuma rĩrĩa twakirie kando. Amen. Ciana ici nĩ tũraciakirie kando. Ciana ici ciretagwo cukura. Ciana ici maretagwo aici. Noguo nĩ mauga nĩ mearia na mauga niĩ ndĩ mũici. Nĩ kũiya matingĩraugire ũguo tiga kando ĩrakirio. Amen. Matingĩraugire niĩ ndĩrakuaga mai tiga kando ĩrakirio. Gĩko kĩu tũroire the step of faith it will change. Amen. Nĩ ngũhoya na nitũgũikara thĩ na the entire team ĩrĩa ĩraruta wĩra ũyũ tũhe namba cia aciari anyu na anake arĩa angĩ othe nĩ tũgũthondeka date ĩmwe nĩ ngagĩa na iruga gũkũ rĩnene moke aciari magaikara mwena ũyũ ciana cikare mwena ũyũ nĩgetha aciari tũmere conokai shame on you na o ciana tũciĩre shame on you tondũ na inyuĩ mwaga kũrerwo rĩ mutiendire kwirera kire gathina ni riri ni blame game we wanemeire we wanumire we wathire na ke uyu acio tukureka makari ugo mothe nigetha maitu no gwe maria ni meiturura to ni matikure kundu mangirathire kwiiturura guti andu mangira mari organize andu aya maraingiraga kanitha mangingira kanitha o yothe ni kuingatwo maraingatwo to ni maranuka ni mekuiya mari niki ona mikawa-ini matingĩingĩra mukawa-ini but now no na change no na Ngai riũa rĩa wega through Ketjijo official na Thingira wa Ndura wa Rũingĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũgũ sponsor Ketjijo official na Thingira wa Ndura nĩguo ũgũ sponsor na kanitha ya the synagogue nĩ mũraigua ta harĩ kĩndũ kĩracenjia nĩgetha nĩ mũkwanji kwĩĩtĩkĩra tu uhurana tu na muturire uge ni nitapambana nie kire kirangeni ni ati ndari cukura nie kwa jari muru ndari cukura ni ithe twambiririe Ndura dumping site no tumite Githurai dumping site yari Githurai hari round about ya 45 hau kanitha-inĩ wa Catholic hau Kianda waga mũrũ wa nyũkũ kĩmenya ũgũthina waru rĩu kũu kwahingwo rĩ tondũ nĩ kwahingirwo nĩgetha gũtathario magĩthamĩra Ndura rĩu ndathamĩire na kũu ndathi kũu ndatuĩkire mũici wa bunduki gĩtuĩka mũici wa kuoya tũhiũ na ngeta gwĩkĩra rũbaũ haha kahinya mũndũ nginya akamĩa nĩgetha arute kĩrĩa araruta mwathani agoco angĩkorwo ũyũ nĩ acenjirie rĩ na nĩguo mwega ũmũthĩ rĩ no ũtangĩcenjia rĩu ici aya nĩ brother ciakwa hallelujah aya nĩ arata akwa nwanyita tondu uria mumakuaga niguo ndakuagwo ni nguite gikonia ni njui kiu niki ni njikirite compact no na makua macemekeraga ni cietagwo compact nguo cia wira magwanda ma wira magwanda ya kazi to God be the glory kayucio wajenjirie amen kayucio no acenjirie mwana kioriku ni agekira ni mugekira thuti teno muthenya gutaro no ria mari athaka Ngai ni ugatwarithia muthio ngari wa compound gwakwa njigite tukari ta tutano tukomaga yani tutari na wira wa guthi handu na ndari na mwihoko na diari na mwihoko no muthio ndianagira na thamaki amen umuthio tagu ni ndahurirwo thimu ni ndirendekana White House ya America oni ndari cukura mwathani agoco oni ndari ki oni ndari ya matangini oni itari na mwihoko oni itari na gwa guthie ni ndirahurirwo thimu ni athamaki mwathani agoco oni itari na nginya kwa gukoma diari umuthi njikaraga nyumba ya bedroom 12 wanyita oni ndakomaga maratathi-inĩ na mĩtaro-inĩ umuthi uyu njikaraga Kareni na itonga iria ingĩ ũguo onawe
ndũgũikara Kareni, ũgũikara Runda. Ndũgũikara Runda, ũgũikara kũrĩa gĩtagwo ta Gĩtusuru. Ndũgũikara Gĩtusuru, ũgũikara Kiuna. Ndũgũikara Kiuna, ũgũikara Amerika. Na nĩ ũgũtonga na nĩ ũgũikara. Amen. Amen. Ngai wa muoyo amũrathime, Ngai wa muoyo amũhe mwĩhoko, Ngai wa muoyo amũhingũrĩre njĩra. Na gũtikagĩe kĩrĩma kana mũndũ ũkũgiria mũthi kũrĩa mũrathiĩ. Kĩrĩa gĩothe kĩraiyĩtwo nĩ ngoma, destiny yanyu ĩrĩa ĩraiyĩtwo nĩ ngoma, na mũkahenerio mũgatonyio kũrĩa kũngĩ nĩgetha cioneki cianyu cikue kuma ũmũthĩ. Nĩ ndamũcokeria cioneki cianyu. Amen. O ta ũrĩa Ngai anjokeirie kĩoneki gĩakwa, Ngai o ũcio angĩroka kũrĩ inyuĩ amũcokerie cioneki cianyu, amũhe empowerment, amũhe direction, na kĩrĩa gĩothe kĩraiyĩtwo kĩngĩrocoka kũrĩ inyuĩ inyuothe. Amen. Ngai wa muoyo amwende na amũteithie. Amen. Nĩ tabarĩra ya Thingira wa Ndura wa Rũingĩ na Keti Jijo official. Ngatho cia mwanya nĩ gũikarania hamwe na ithuĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie tabarĩra ĩno, na nĩ tabarĩra ya gũcokereria mwana wa kahĩĩ, na no nginya tũcokererie mwana wa kahĩĩ nginya rĩrũgama position-inĩ yake. O nginya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩcemania video-inĩ ĩyo ĩngĩ tabarĩra-inĩ ya Thingira wa Ndura wa Rũingĩ na Keti Jijo official, Ngai amũrathime na amwĩke wega. Na we wĩ hau wĩ mũciari, ĩtikĩra gũka nĩgetha twaranĩrie, nĩgetha tweherie blame game, nĩ tondũ nĩ twamenya atĩ nĩ harĩ na mageca harĩ aciari na ciana ciao, na tũtikũikanĩria moko na tũtikũrorana rĩngĩ. Ĩtikĩrai gũka nĩgetha tũnyitanĩre na mwetwo iruga-inĩ rĩu tũgwĩtana rĩa gũka nĩgetha twarĩrie mwana na mũciari, nĩgetha tũtigĩrĩre ona aya tũrahonokia nĩ mekwarĩrio kĩrathimo nĩ aciari ao. O nginya rĩrĩa tũrĩcemania tabarĩra-inĩ ĩyo ĩngĩ, Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Na mwende mũno na tabarĩra ĩno tũkũrũgamĩrĩirwo nĩ Besma Peniel Credit and Housing. Gũkũ nĩkuo makombithanagia mbeca na mateithagĩrĩria biacara cia kũhota kuonjorithia. Gũtuĩka member nĩ kũruta 1,000 nĩgetha ũtuĩke member wa Besma, na gũthiĩ na mbere nĩ ũkũruta ciringi 5,000 cia kũgũra shares thĩinĩ wa Besma. Na kumania na hau nĩ mũnyoroko nywe na gũtonga nywe. Ngai amũrathime na mwende mũno. Na Sunday mũthenya wa kiumia tũgomane thĩinĩ wa the synagogue, thĩinĩ wa nyũmba ya Coffee Plaza, gorofa ya Itonga. Gorofa ĩyo ĩtagwo mezzanine. Itonga nĩcio cikaraga gorofa-inĩ ĩyo tondũ itiendaga kũnoga ikĩambata na itiendaga kũnoga igĩikũrũka. Na tondũ tũrĩ Itonga-rĩ, nĩ tũikare tũrĩ Itonga. Mwathani amũrathime. Na o mũthenya wa Jumatano nĩrĩo mũkoragwo na deliverance services. Mũndũ ũngĩenda gũka no ekinyie gũkũ. Ngatho cia mwanya. Na o hwainĩ kuma Jumatatũ nginya Saturday nĩ tũkoragwo tuna evening service yanjagia kuma thaa 10. Ĩtagwo evening miracle service. Amen. Ngai amũrathime mũno nginya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩcemania tabarĩra-inĩ ĩyo ĩngĩ. Nĩ Thingira wa Ndura wa Rũingĩ na Keti Jijo official. Shalom, shalom. Tuĩka wa kũrathima. Thank you.